Hei hi All India Radio aizawl ani chanchin thar a chhir tu silen sangpuya India chun COVID-19 vaccine dose vaibel se za som nga pek lin tumin chak takin mala a heti lai hian shrik che thar leng le mek ti hret ani awangin chanchin thar nga thatu te vaccine dose ki malo la thuai turin kan ngen chewa medang po vaccine dose kim la tur som turin kan ngen chewni shrileng la kain ven nan mai tum na vo medang hnai lo kut le mai ti fai te lo ngai poi mo zelang cheu COVID-19 kai no shedu ne chuan rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parugle pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani te bek po theireng ani pina chon chachin tharlong thak chun zomang u dar kar somni pali chung khan COVID-19 shikai tharami somthum pathum mu chu ani COVID-19 chipui lengin mizoram ati boin seta wangle mishing nuna chantura the top chu ani me ka wangin sarkarin health department noi thokte nor akhap Prime Minister Narendra Modi hovin Imin Khan Goa Liberation Day man ani ni somthum pathum kal de chungin Pakistan firfiak pathum Srinagar khopuya sipaiten an ka thlum to tugina COVID-19 de munshia tharbera mi somthum pathumin COVID-3 an kai ti mu chu ani a red test atanga mu chu avek ani sample test zong zat zani somko polizinga za som pakhat point pani an positive ani tundin huna shikai to zong zat hi nuat khat sing thum sangko zeli somret pret ani a noi khat sing thum sang rong zathum somnga pakko enkol damani to a enkol lai mek sang hi zanga somko paret tlingin mi zanga somthum pakhatin an thi pui to ani mithing sang khat zela positive mu chu to za thi za somni pasari ani a mi noi khat zela COVID-19 awanga nuna chan to za thi somli pariat anga chut ani COVID-19 shipui lengin Mizoram ati boina sada wangle mishing nuna chantura the top chu ani mek awangin sarkarin health department noi thokte nor akhapa Health and Family Welfare Department Secretary Pualram Nga Kachuan Nimin Khan Health and Family Welfare Department Noi Thokte Zinga Nor Phanilo Thu Section 3 of the Mizoram Essential Services Maintenance Act 1990 to chanin thupek achu ani he thupek zomlo te chu Section 6 of the Mizoram Essential Services Maintenance Act 1990 na thune na apek angin shrem anni anga he thupek hi sut ani le lo chuan ni zandar sari atanga tharuk chung ading don ani National Health Mission noi thokten sarkar anthil phut nor nana nor an hoi hota wangin longta district ka mi torna atheng chhomeka Community Health Center CHC chongte Dr Pali omte chu NHM noi thokvek anni a hedam doina nurse Pali omjinga pahni po NHM noi mi anni a chongte dam doina hian OPD kharani a tulpoi mo zol tak tak te chau doctor le nurse ten en kolap himia wang hian mi puilamin harsan an tok meka harsana lian tham lutuk ero thleng omri lo District Medical Superintendent Dr Zothan Pari chak chuak chuam NHM noi thokten na chuan District Hospital longkai ngong nei chhotran ma se harsana lian tham ero anna tok lo ti longkai kan correspondent shila District Hospital longklaya Dr Pakozinga pahni chu NHM noi thokan ni a nurse som palizinga pakwa chu NHM noi thok anni bok Inreni zandaret pelnu khan champhai district borsa pi Maria City zolele sarkar official poimo te far kontang dunga anjin holamin champhai tanga kilometer som pakwa vel kel kangda ya danova kuwa phur mu in an mana an phurte lan thak tira kongsira anda tir chu thalai rolten an hal chia nia thu donani champhai borsa pena soidan chuan heng kuwarau te hi truck pasari manga phurani a truck pathum chu namdang tale truck pali dang chu mizo ta ni in an reporta champhai kan correspondent lal thupia soidanin champhai borsa pin dan nova kuwa manga sumdon le phur khamna thupek achu atanga thakhat nu le chief minister hova dan nova khochaka tanga dan nova sumdon na kalmek ti tom dan tur official ten an rel nu lok tunkar kalta thole ni December ni sompli zana tangkhan champhai tangin kuwara ro chu mun danga kalpui turin kongpui pa nga ya phur ani ni danga chuan sumdong te hian kuwara ro hi kongpui pa nga ya kaltir ngam lovin an hel thina thole ni tangkhan kongpui pa nga ya kalin ni khata truck trip somni panga zel kalin December ni sompur ka tangin truck trip somthum kaltir thin anita ani champhai kan correspondent soidan chuan Indonesia kuwa phur te chiapek na le kha atanga alan dan chuan heng truck te hen kuwa bek za somret an phura kuware thi kezi khacheng somni angin an soya open market a chuan waireng tia kezi khat zani somko panga vel ni in bungrhlu zong cheng noi somli pani vel ni angai ani line tax invoice a chuan cheng noi thum vel man chau angin talan ani a Mizoram chelu tur om chu cheng sang sari zani chau ani ta ani kuwara ro champhaya phur lu le champhai tanga phur so hi customs preventive force le Assam Rifles ten vil bera
Kuvara Purlir Theten Champhai Police Check Gate an paltlang chungchanga an thune na pi lam ani thule kongpui pa ngaya kal chungchanga hen Champhai Police ten in nam hnoina an nei lo nia soi ani hemi chungchanga hen la hroi tlongi Aizawl chaltlang liveng ni in chhal chuan Champhai Police Station a FIR thelutin atrak pali kuwa quintal za somni vel phurtu te chu Champhai Borsap in man sakin halralani thu thlenin DC chunga atulanga action na turin angen ani nimin chawhmalam khan lengpui khomi pahnih te chu electric in amana wangin an thi thudon danin nimin chawhmadar som pakhat vel khan lalmuan puya kumsom thum panga le lalrin kima kumsom ni lengpui khuwa ve chu sairang kho chung electric ban phun that an tumna lama electric shui an holfu awanga electric karenin amana wangin an thia lengpui branch OMS secretary lalom kima hne na tanga thudon danin lalmuan puya hi electric karenin amman na hmuna athi ngala lalrin kima ero chu sairang damdo in thlen puini nuwa athi an ruang hi nimin khan postmortem ngalani a voina vui ani ang heti lai hian Indian zandare dik madeu khan thuam pui le bongkon in car red rose kong puya thuam pui lampan tlan scooty le bongkon lampan tlan bike anin suwa scooty khaltu pu endi rol khuma kom somthum pakha thuam pui thia thuam pui me shroi tu pokel remote hena tanga thon danin pu endi rol khuma hi Aizawl civil hospital ambulance driver ani a an che sol nu adam do in pan pui khal ni ma se atliam to lovina thi ani Mizo Academy of Letters ML chuan Book of the Year sangni somni atan Dr. Machak chuak je enge izon ti chu an thlang ML in kum khat chunga mizo tonga lekha bu chuak jinga tha an ti ber an thlan chu thin chu kum sangni somni chunga an thlan chu lekha bu ziak tu Dr. Remachak chuak ne na hiam Human Resource Development Board Vice Chairman Puel Thangmoya ML chuan Indin ni khan choiman thujek le tangka fai ne na hlana pubil thang le lekha bu zia mizo chanchin le Professor Latlong le khiang te lekha bu zia zolung hlu pathum te ti le writing in mizo manuscript ti chu atlang zar ngal bok ani ML Book of the Year kumtin ML Foundation Day April samni pathuma hlan thinani a hripui lenga wangin kumin hian annual meeting a hlanani thunga Book of the Year hian loman tangka fai cheng sing khane choimon thuje ka keng thina loman tangka hi pu PC roding ne na dur tlang le pu piel len dinga khara sauten anpa pulal ngura kum sang kha som ko pakata boral ta shereng nan antum ani chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi hovin nimin khan Goa Liberation Day man ani Goa Liberation Day hi kum sang kha som ruk pakata India si paiten Operation Vijay be pui thaka Portuguese hon hena atanga India ram sung om tura Goa an lagna ni shereng na ani a he huna hian Governor Pu PS Sridharan Pillai Chief Minister Dr. Pramod Sawan Union Minister of State Sripad Naik le Minister Engamazat and Telani to so Prime Minister Modi chuan Goa chuan ram chunga sarkar in real bolna tha te na te mimal sumla lu dan le thildang danga din hun sang vera hau atia Goa sarkar chu COVID vaccine la thei za an pek the wangin alom pui thu soya Chief Minister Pramod Sawan chu state ma sona tura chaktak ke apena wangin lomomati thu soi bok ani ni somthum pathum kal chung in Pakistan Free Flag pathum Srinagar khopuya sipaiten an kaplum to Inspector General of Police Vijay Kumar chuan heng Free Flag pathum te hi mun sang sanga kalhum ani atia anjinga hian nimin jinga Srinagar harwan huna kalhum po atelani ati IGP chuan Pakistan chun Srinagar le chevel ruama remna ti thon op turin ma lana sa hle atia nimna Free Flag kalhum tak chu Saifullah Abu Khalid tia riat larani thu soya eti lai hian nimin ta khan Puloma district ka police pakha chu Free Flag ten ka phliama he police dam doina shoi ngalani a Free Flag te dapcho na ngor taka tho zui ngal ani chanchin thar cherti top nan tang pui darkar somni police chung khan COVID-19 shikai tharmi somthum pathum hu chu ani COVID-19 chipui lengin Mizoram ati boina sata wangle mishing nuna chantura thei top chu ani me ka wangin sarkarin health department noi thokte nora khap Prime Minister Narendra Modi hovin nimin khan Goa Liberation Day man ani ni somthum pathum kal ta chungin Pakistan Free Flag pathum Srinagar khopuya sipaiten an kaplum to chuti zong chu chanchin thar kan pon thai chu ani